Menteri Ketenat Pulih Putih ke Jala Meghalaya ubalak kemen rumbui hakasi palai jong katayo ulapan bena baki eksamin HSSLC jong ki subjek badangsa kan sedang biang nado ke arpau tarik ubenai banwan bat ya kecing penbet ya ki answer script en pendap lut hapok kalai pawai tarik Jymmang arhajar arpau. Lakban kedau hang ni, baki eksamin HSSLC kala sedang nadu pas sedang je ubenai lebir. Hendrai haki pedeng tayo je ubenai ka Meghalaya Board of School Education kala hapan pensangi no shipor ya ki eksamin jeng ki subjek badangsa ki badan hadu sautli AA. Namar ke cing syapting ya ke cing sapriang jeng kenyang jeng pang COVID-19 ubelapin ki wen ya ke pertai barok kawai. Kini ki subjek ki badangsa ki kentup ya ka mathematics ka badan lai hajar ngut ki samla bayale ya ka subjek statistics, physical education bat ke western music. Habayakran bat kelat pathai kubor Menteri Ketenat Pulih Putih ula pentim baka Sorkar kala Bthah ya ka Meghalaya Board of School Education bahkan penelong biang no ya ka eksamin jeng ki subjek badangsa nadu ke arpau tarik Jymmang arhajar arpau bat ban pyndep ya ka jing penbaik ya ka jing korek ya ki answer script hapo kalai pawai tarik Jymmang bat ban penmi pat ya ka result hapo kasipau tarik ujaleu. Uang ke Sorkar kala rak ya kenik eksamin hadu Jymmang namar kadau bagi don hadu ars paangut ki samla ki basa syabar ke jala ki badai banyale ya kenik eksamin habak mi lenti baka lockdown kan kutno kenang bagi ni ki samla kin yok banwan tho ya ki eksamin jongki. Upentep baka Sorkar kala aibor hau joint director ke MBoSE ubadan hanong ba shilong baun a ya ki korpio pas ya ki nong penbet ya ki answer script ki badan harilum kasi kat bak executive chairman jong ke board ke badan harilum garu kan le ya ke badan kam na ke benta karilum garu. Tayakan ni ngilai keren ban ngilarai ba ka proses ban korek ya ki answer script baro ke MBoSE kali ban sedang no kino ki cinyarap ki ba rangkam na ban le ban facilitate na kabanta ki invigilator ki evaluator jong ki answer script ka Sorkar ngin yarap khnang ba ngin la ban pendep hapo kapor ban ngi aya katarik ka ban pendep ya kini ke baro na kaleng ka Sorkar ba longkat ba longru kalong life hitri ubnai me ka ngide bandep ngi expect ba ka result longka balong ru kamot ba hakis photrik e ubnai jun ngila dei ban la ban penmi lada ki ya kumba ngi plan Hakabe daipat baka jing play ya ki school bat ki college haka jala hadin bakut ka lockdown haka lai tarik Jymmang Menteri ulaong baka Sorkar jala kala don lupa ya ki jing pen kre kumno bakan le ya kani bat kan sa penti kena ya karai hadin ki jing pen bana jong Menteri rang badu kari Uong balada jarang khat baka Sorkar pedeng kam pentre kam shu ya ka lockdown ke Sorkar jala kala don lupa ya ki jing pen ben ban pleno ya ki school bat kan sa pen mi ru ya ki jing Bthah bakan thup ya ka jing pen du no ya ka shuti liur jing pen duna ya ka shuti puja bat ba ka jing shem class ka dei ban beteng hadu ka khat san tarik uno pra kat ba ya ki eksamin pan dei ban pendap hapo ka ar phaulai tarik uno pra kawe ka decision ka bangila shim kalong ba ki school anda kilas dang ka advice chungi kalong ba kila ban utilize ya ka Saturday kom ka half day school kawe pat kalat kalong ban penduna lane ban cancel ya ki summer holiday kawe kalong ban penduna ya ki puja holiday basa kawe kalong ba ngin extend ya ka academic hado khasan tarik ubnai December academic calendar jungi namar ba phia I man kapor bon ki school ki ladep hapo November ki ladep class ta hanus nem ngin ong ba ki deban long hado ubnai December khasan tarik ubnai December but ya ki exam ke ibaro de pendep hapo ar phulai tarik u December te lengba kini ki ke ngathra ngila hiban cover ya ki course na kabanta ki khana school